Anyang laki din! Ay, unay kiti na yati banog ko nagmala nagtrabaho. Makapanog mo titi agmaling magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Larigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. At ang amin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katwa na. Dahil talaga yan. O sige, inak-ag-time outan pare. Urahin nak Nene, pare. Apay ngay adito mo't lungkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakarong amin ti traffic iti National Highway, pare. At asamsambutan. At dasamsamputan ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagikay. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagakking ka. No sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka dyan may saan na latak nga ispa. Kalpasan na, itulot ka ni Jabalayo. Ang magsubliak matlayang nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa ng kumbinsikan parang pilit kan kwa nasakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulot ka pa yung nga rod. Iye palayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madilikan no ti sweldo mi ita. Madili? Aniyamot na ita kumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uray na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kidi. Tapno mabang aran nakman biit. Masaduta! Sige matan ani. No money, no honey! Kalasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Well, pare. Makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti rabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti panaturog ko si ka. Unay, kalbi-kalbitin nak ni bakit ka. Sana ka makaring. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa iti tapolo ma. Sakti ng plansa, pare. Numayat ti mood mo. Mayat-mayat, daldaw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga ti kapek. Kurang. Anay ko. Unay na nagsakit mo tanto sigat kong tumakdura pare. Umay ka ngamin agpamasahe, jay may saan na latak nga ispa, pare. At the extra service da jay.
Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang nga ni share drive. Tani, nagsakit isikat ko ato magdar. Ay, hala, agan ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit isikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit isikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di dyan suldo tayo. Time pa'y asar. Mabalin ka nga ag-withdraw di ATM mo. Ayos na kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Pera lang ang katapat? Nawat mo ka di dyan, misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y din Nagpartakan. Agbunto-bunto ka din, kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na magngarudan Agluto ak pa'y, asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang kajay sweldok, di nakpay kahit amasahin mo't. Ay, kat ingka agpamasahe Jeror Jak masangaw ko naktumat. Kinunam dayta. Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat, ti mapanidya heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito ispa, pare. Madamati. Anya ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgab mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo impangag. Ayan na yung atadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayan ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? One, miss. Awagan naklata iti Mayla. Ada jay gayim ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak, asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Madamate. Oh my ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami, sir. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya, pare. Mayat madlang. Wan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalimduusan kamutin. Kat aircon mati panagkonak, pare. Inavil ko dya ko na ni Mayla. Ay, este, Mayla nga extra service pare. Mayatan niya, pare. Mayat di extra service da. Naikat nga rodadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlang nito, eh. Agkaramayat pare.
At dapat discount ko kung naman Ne, kasano anaadan ka iti-discount, pare? Pogyak ka nung amin, pare. Isumate ko na di Mayla. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika ya mo dayta. Baby oil. Kan sa balik ti amot mo Sinurot ko lang mo di imbagam kanya kamapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, pagkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Saan? Pimigsak tupay. Oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam nasakit kan ka? Awanan na. Naimbaga na dagos siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, kat asino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga rin dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd ate agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot aselet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi ang customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrek itang aldaw. Wan nga ron. Apay asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Apay nga ita, ang nguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo ng pare. Nga uraya lasaan ang nakabang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan sama ito na mapapanak yung espa. Ay, Mario! Anya dyan aramitan tita? Di ka pala umunag. Nakamunag lang ka mo titaan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! Ayun kayang. Asus, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakbatan kat lisyak ang nyakit eh.
Mangan kan. Inlasinan ka iti si daem. Itaman ba nga idasaran na kitikanak bakit? Mangan kan tamasahyan ka intun madamdama. Ah, nay, oh, espesyal ah. Wen, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun. Bakit? O naglakit dinugong ungit ka itay nakabanigas kay Jerida. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario. Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apit ti bagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Rida nga ispa. Wan, sir. Takas ano? At da ka lumayin offer da nga extra service kalagi ti customer da. Kat bawal ti kasi yay. Nirida ka no idirabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla, may sakadagiti natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak, di extra service, sir. Customer kamat ka di iti day nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapaman dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidem dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gayud? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din ay dagito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan nga agpasada. Ah, gana niya pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo tagbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga niya pa nagpasadak mo? Bayam day ta pa sa pasada aday ta. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan paray. Walang garot pare. Diyak masangon. Ag-deliver kan sa kanon paray. Anya nga deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit kulat na tagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka niya agpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday ta arina kan asukar.
Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kay nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, nagiti-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsinukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan na klangon iti negosyo. Anya? Awan mo titong tungan taakas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat ang nabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dahi itong i-deliver ako. Bet tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Ne. Awan sa apay mo ti tao. Sa apay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Isa ka din dahi taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anyay tayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nilakay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko, ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nilakay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Anya mo tay jay. Kwarta laang mat yaday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anya, ikaw mati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer, tanaglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita anay, Ni bakit man?
Ure mo malay dekat dito roba kung di cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasyar ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga baking nga, pare. Anya da ita, pare. Kumusta nga ito yung negosyo yung kinibakit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak kag pasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo. Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Ah? Ah? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay, agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay, saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Mado, kita, order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man lagi deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan sa amot ten lakay. Sino ko matisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatan dakon nga president. Kat bay an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagitikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman, bakit ti ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na ti kukok. Wan nga ron, ad si miksi ka dita kukom. Agap apura ka di? Saan mo tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wala, niya. Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya ti raman na. Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among ti raman na. Special cake tayo ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, ti bayad na iti in-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga eh? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya dahita, damagam kita, ano, anya man ti order na a cake. Taaramidan ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet.
Ay, insardang mo ka din ti Agbay? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake nga aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan man di order ni Bet ti ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan ana saya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na, mapanta maturugan. Kutwa na. Awanan tagbik itarabi. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit no? Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga roda na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake. Anya mo tan para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay. Saanan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang day cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amula ni Uncle Pedro, ibangkag na. Ay, nagsaya atin ngayon no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tapno malpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umalay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan. Kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon.
Tanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado nga men, ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang amin aday di aberta ti kayat na. Anya! Nagsadot kunak tumaut. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkit-kita kan kwa na nga dalatan ija unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y na kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mag-asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si kain baga na kan katikasta, mare? Katwan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katwan. At papikto ka kit din iti daya abakat. Ang mumutin to ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iji pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati pa'y na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron, naibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo, iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan, apulos, ajak arapapen. Never, anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man, tamapanakmat gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga? Anya laki din na ni nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mat nanti mapanay bagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karuba? Ha? Anyat ibagbagam, Nolay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsaduta asawa. Itandanon damot lang ken kuana. Aniya? Nanang, pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramidan nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, anya laki din. Nanang, Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Ah, kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitang danken kwa na intong bigat.
Wan ako mare, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka din ni Katuganga, mamangitulod ka dakwada di pagadalan. Ay, patsyamot na dyan kumari. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mari. Busy amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samotan ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kaslasaan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga iso ti kanunungam. Anya, Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kay di. bakit saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tapnawan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mo't kat! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga na paano nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na, akas kadagiti kukumari na. Nanang, Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang daan kun kundate. ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emang, saan ka talaga mawatan? Ha! Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kwa na. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak kamuking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, po ayo! agong ungot ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ka makitang tangdan, napanaynis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw awatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapanay chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay, pangasim kumare. Saan nga angawon akasta? Sa anak nga gang angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag iso nga agbakasyon na nagiti ubing. Iso nga agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan, ay da di akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat.
Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari mo harak mo't anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ijay iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay po. Dahit ako matibaliwan yung aramid na nang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada pimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din uli. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukon, kapoy taramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka din. Imposible mo't ano, jay dalatan. Kunkunana lang mo't jay. Ay, kit numapasamak na ita kagsublidan tao. Pang-aasim ko matasarding ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, Ustawn, agsublidan taw kunakmanan nay. Bakbakitan ka, kasalasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabaak mo nga raw. Anya ita. Mariknayo ang makabanog tar aramiden ni Berta idadapay lang ditoy. Ha? Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? Mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa ang tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan ko na saanan ang maulit pa ti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.